ndabaha ikaze nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza nanone muherereye mu bice bigiye bitandukanye twongeye kubaha ikaze ngakuri ndomuresha kure yacu ni yanyu Burundi News TV bonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa kubigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turi kwa kane turi kwigenekerezo ya 17 kwezi kwa 10 cyangwa igitugu 2024 ndabahaye ikaze mwese abatwumviriza ngakuri Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende nyine aho tubasha kumviriza amakuru akomeye cyane agezweho aravugwa hirya no hino ku isi twibanda cyane ku bigendanye n'umutekano ku mukaravugwa mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu karere k'iyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Amakuru yihuta by'umwihariko agendanye n'ingingo nkuru turaza kugenda turagaruka muri kino kiganiro cyacu nuko gushika ubu ngubu Red Tabara byamaze kugenda biramenyekana ko mu ngwano baherutse kugabwamo bagabweho igitero n'ingabo z'u Burundi zifatanyije n'abazarendo aba FARDC ndetse n'abamayimayi ho baharaguyemo abasoda by'umwihariko bashika ku 8 ba Red Tabara ndetse hakavugwamo n'abasirikare bashika kuri 5 ku ngabo z'u Burundi abandi bakaba batari bamenyekana. N'urugamba rwabaye by'umwihariko ndetse abasirikare bo ku ruhande rw'u Burundi bakaba bari bamaze kugenda baratangaza neza yuko by'umwihariko ibikorwa bigendanye no guhiga uyu muhari wa Red Tabaranga mu ntara Kivu y'amajyepfo by'umwihariko biraza gukomeza ndetse bakaba bazakomeza kugenda barabirukaho. Biravuga ko kandi Red Tabara isanzwe iragwanya ubutegetsi bw'u Burundi yoba yarahagurukiwe n'ingabo zisize hamwe zaba izo muri RDC abamayimayi ndetse n'aba FDLR bakaba bakomeje kugenda barahiga bukware uyu muhari nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni Red Tabara kandi by'umwihariko ibivugwa ko yoje kugendera natakaza ibirindiro byayo. U Rwanda by'umwihariko ntirukozwa ibyo kuba gusenya FDLR byahuzwa no gukuraho rero ingamba z'ubwirinzi gwafatiye Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku munsi w'ejo kandi Perezida Paul Kagame arongoye iki gihugu c'abanyi c'u Rwanda yaravuze imyato Ambassadeur Colonel Retired Karemera wasezeweho bwa nyuma by'umwihariko nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira. Turagaruka no ku yandi makuru agiye atandukanye by'umwihariko akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwihariko umucuruzikazi w'ibitenge yamaze kugandagurwa canke kwicwa n'abapolisi. Harandi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ingingo zikomeje kugenda ziravugwaho by'umwihariko ku ruhande rw'u Rwanda hari ukunyomoza amakuru amaze imisi aravugwa yuko by'umwihariko inzego z'umutekano zogiye mu kugarura ndetse no gucunga amahoro n'umutekano zoba zorumvikanywe mu makuru agendanye n'amabi yo kuba zoragiye zifata ku ngufu, ariko kandi aya makuru akaba yamaze kugenda arahakanwa n'izo ngabo. Ni mu gihe kugeza ubu ngubu kandi hakomeje kugenda haragaragara andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru yandi akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko n'amakuru agendanye n'uburyo ku ruhande rw'u Rwanda bakomeje kugenda baragaruka ku bikorwa bigendanye no gusenya umwari wa FDLR aho umuvugizi wa guverinoma y'icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda Ale Mukurarinda ahejeje gutangaza neza yuko by'umwihariko batifuza ko gahunda ari yo gusenya umwari wa FDLR gusa hari n'ibindi bariko barasabwa cyangwa se barasaba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Nimba rugambere usenga rero kuri no moresha kure yacu ana yanya Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya koshikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi mwese turabahaye ikaze. Abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye by'ababanyi harimo abatwumviriza bari nga mu gihugu c'u Rwanda abatwumviriza bari mu bindi bice bigiye bitandukanye twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro. Abatwumviriza by'umwihariko muherereye mu bihugu nka Tanzania, Kenya, Uganda ndetse na Kongo n'ahandi hose twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro.
Reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire by'umwihariko ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, ariko kandi tunerekeza ku bikorwa bya gisirikare byakozwe by'umwihariko akaba ari ibikorwa gushika ubu ngubu byaje kugenda birakorwa muri operasiyo ikomeye cyane ihuriweho hagati y'uruhande rw'u Burundi ndetse na Kongo nabo basanzwe barafatanya. Ni operasiyo zatanguye kugenda ziramenyekana ku munsi w'ejo, ariko kandi bikaba bivugwa ko zatakarijemo impande zombi zo zaratakarijemo abasoda, haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse na Red Tabara asanzwe irwanya Burundi, akaba ari umuhari usanzwe urakorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Harakomeje kugenda haravugwa uburyo haje kugenda harakorwa icyo twakwita nk'amaoperasiyo. Ingabo z'u Burundi inama zerutse gukoresha zaramenyesheje abanyagihugu baturiye muri ibyo bice yuko bafise gahunda ndetse n'intumbero n'umuhate nk'uko babibwiwe cyangwa se babitegetswe na General Major Evariste Ndayishimiye yuko by'umwihariko bagomba guhiga Red Tabara hasi hejuru bafatanyije by'umwihariko n'inzego z'umutekano za Kongo. Red Tabara biravuga ko yowe yaratakajemo abasirikare bashika mu 8, ariko kandi hakaba hari n'abamaze kugenda baratangazwa, harimo n'intwanzagabo yari ifise ipeti rya majoro nga mu ngabo z'u Burundi yari yoboye ibyo bitero. Ni ibitero bivuga ko byatumye Red Tabara itakaza ibirindiro byayo bikomakomeye cyane ndetse ikaza guhunga. Icyakora bivuga ko muri ako gace isa n'ifisemo ibirindiro byinshi cyane bigiye bitandukanye, kuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira. Red Tabara ni umuhari cange umugwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi wakomeje kugenda urashyigwa by'umwihariko ku mihari y'iterabwoba irarwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baragaragaza neza yuko by'umwihariko u Burundi mu gihe butazubaka igisoda gikomakomeye cyane bizakomeza kugenda abazakomeza kugenda baragirwaho ingaruka n'ibikorwa bya Red Tabara, mu gihe bivuga ko Red Tabara nayo ikomeza kugenda yongera ingufu, yongera abasoda ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko by'umwihariko ariko harategurwa ibindi bikorwa, ariko kandi bakaba bariko barategura izindi operasiyo, mu gihe ku ruhande rwa Red Tabara nabo bavuga ko bashobora gutangura ibikorwa byo kwihorera mu nyuma y'icyo gitero cakasamutwe caze kwibasira abasoda bigatuma bata ibirindiro byabo, nk'uko bakomeza kugenda biratangazwa. Tutaravanga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, hari amakuru akomeza kugenda aravuga ko abajejwe umutekano nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi bakomeje kugenda barakora amabi menshi cyane, bakomeje kugenda barakora by'umwihariko ibara mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Biragoye yuko hoshira by'umwihariko umunsi umwe ata muntu umwe canga se babiri cange batatu babashe kuba bogandagurwa cange banyurujwe cyangwa se bahuye n'ibindi bibazo bikomakomeye cyane, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Uburundi bwarakomeje kugenda by'umwihariko burahura n'intwaro mbi nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Abanyagihugu ntibarya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko bari bizeye ko intwaro ya General Major Evariste Ndayishimiye izaba intwaro nziza cyane, ndetse izafasha abanyagihugu mu kwigobotora ibihe bidasanzwe bigendanye no kunyuruza abantu, kugandagura abantu byagiye biraranga izindi ntwaro zigiye zitandukanye zagiye ziramubanziriza. Gushitsa ubu ngubu rero by'umwihariko hari abatajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko imitege ya General Major Evariste Ndayishimiye ikomeje kugenda by'umwihariko irabagera habi cyane. Mu Burundi rero hariho karavugwa umukenyezi by'umwihariko w'umudandaza w'ibitenge yaje kugenda aragandagurwa by'umwihariko yaje kugenda aragandagurwa n'abapolisi, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cange akomeza kugenda aradushikira. Hari bamwe rero batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko nga mu Burundi ibintu bikomeje kugenda birakomera ndetse birafata indi ntera, mu gihe by'umwihariko ibigendanye n'ubugizi bwa nabi bikomeza kugenda birafata indi ntera ndetse birakomeza kugenda by'umwihariko byiyongera muri rusange. Abanyagihugu bakaba bariko biyamiriza bavuga ko by'umwihariko ibyo ngibyo ari amahano. Umugore yitwa Aberize ni Mpagaritse yarapfuye mu gitondo cyo kwigenekerezo ya 10
2026 kuwakira 2024 aguye mu bitaro bya Rumonge mu majyepfo y'uburengero bw'u Burundi akekwaho rero kugurisha ibitenge mu buryo rero butemewe n'amategeko uburyo bwa magendu aho yakubiswe n'abajejwe umutekano biganjemo abapolisi mbere yo gupfira muri ivyo bitaro yari yimuriwemo rero umuryango wiwe urasaba ko kogwa amatohoza yigenga. Berize Nimagaritse yarafatiwe mu gace ka Nkayamba ni mu mujyi wa Rumonge. Abapolisi baho rero bavuga ko yarafise ibitenge bishika kuri 20 yinjije muri uyu mujyi rero utuwe cane mu magepfo y'uburengero bw'u Burundi. Harafashwe ibitenge na moto yari yicayeho muri rusange. Abayibonye bavuga ko rero yakuwe kuri moto ubunyamaswa kandi ibintu by'umwariko byarabereye kuri bariyeri ya polisi nk'uko rero aya makuru akomeza kugenda aradushikira canga dusumira. Kumvo zacu abegereye aho icyo gikorwa cabaye baravuze bati abapolisi bari bamufashe nabi cyane baramukubita mbere yo kumujugunya hasi kubera iyo mpamvu yataye ubwenge. By'umwihariko bamenye ko yataye ubwenge. Abo bapolisi rero bamwe bamujyanye mu bitaro by'intara aho rero yapfiriye mu rukerera nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nk'uko bitangazwa n'umuvugizi mu bitaro bya Rumonge ngo umurambo wa hohotewe by'umwihariko waragaragaje ibikomere ku ijosi, imbavu ndetse n'amavi yaragize kandi ihungabana mu ruhago mu gihe by'umwihariko abapolisi bamukubitaga nk'uko bikomeza kugenda biravugwa. Kwigenekereza 15 ukwezi kwa Gitugutu 2024 ku manywa polisi ya Rumonge yarabwiye abamenyesha makuru baho ko umucuruzikazi yahanutse kuri moto ubwo rero by'umwihariko yabisobanuye igira iti yari arwaye indwara z'umutima. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko nta bapolisi barafatwa mu bashinzwa uruhare muri urwo rupfu rw'uyu mukenyezi. Abegereye Berize Nimagaritse barasaba ko hokogwa amatohoza yigenga kugira ngo amenyekane uko rero urupfu rw'uyu rwagenze kandi ababigizemo uruhare babashe kuba abohanwa by'akarorero. Mu matsinda amwe namwe iyo kuri WhatsApp yo mu Burundi urupfu rero rw'uyu Murundi kazi w'ibitenge rwarateje umujinya benshi bavuga ko igikorwa ari igikorwa giteye isoni kandi ari icya kinyamaswa cyakorewe umubyeyi ugwanira rero gutunga umuryango we mu bihe muri iki gihe nabo bubaka muri iki gihe ubuzima bugoye cyane nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Abakurikirana hafi ibera nga mu gihugu c'u Burundi bavuga ko by'umwihariko abajejwe umutekano baba bariko baramwaka na ruswa ariko bikarangira atayibahaye. By'umwihariko ibikomeza kugenda by'umwihariko bigaragaza ko nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi ibigendanye n'ibiturire ibigendanye n'igitigiri cy'abaka ibiturire gikomeza kugenda kirazamuka nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira muri rusange. Guverinoma y'igihugu c'abanyi c'u Rwanda yaratangaje ko idashyigikiye kuba rero ibikorwa byo gusenya umuhari wa FDLR byahuzwa no kuvanaho rero ingamba z'ubwirinzi zofatiwe Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bijyanye no kuba rero icyo gihugu gikunze kuzana amananiza nkana biba byumvikanyweho. Byatangajwe n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda ubwo rero yaganiraga n'ikimenyesha makuru dukesha iyi nkuru mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda. Mu cyumweru giheze rero nibwo i Rwanda muri Angola rero harabereye inama ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga vya Angola yemejwemo rero gahunda yo gusenya umuhari wa FDLR. Leta ya Kongo icyakora kandi iramaze igihe isaba Angola yayihurije mu biganiro n'u Rwanda ko rero gusenya uriya muhari byahuzwa no kuba rero u Rwanda rwovanaho ingamba z'ubwirinzi rumaze igihe rwarafashe nubwo rero izi ngamba zidasobanura neza cyangwa se zidasobanurwa neza cyane. Nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomira ubwo amenyesha makuru rero babazaga umuvugizi wungirije wa guverinoma izi ngamba by'umwihariko izo arizo yarasubije ko ibihugu byose ntabwo bikora kimwe ku buryo rero ugomba kugenda ngo usakuze muri rusange. Abanyarwanda bamenye ko rero nkuko umukuru w'igihugu by'umwihariko yanabivuze ko agomba gufata ingamba izo arizo zose zishoboka zirinda umutekano wabo n'ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda ariko rero kujya muri
ariko kujya muri details ngo ingamba zafashwe nizi ntabwo ari ngombwa kuba ubisobanura. Abajijwe niba u Rwanda rwiteguye rero kwemera ko rero gusenya FDLR bihuzwa n'ingamba z'ubwirinzi rwafashe kuko rero Kinshasa yama irabyifuza, Ale Mukurarinda yaravuze ko rero bitopfa gukunda bitewe nuko RDC ikunze guhora irateza urujijo nkana. Ati twamaze kugaragaza rero zimwe mu mpamvu bigoranye kubikora abantu by'umwihariko FD ndetse na FIDC by'umwihariko abantu warabavanze nturerekana ko rero wabavanguye uramara kuva rero mu nama wagera Kinshasa ukavuga uti FDLR n'akantu k'agaciro rero by'umwihariko katahungabanya umutekano w'u Rwanda. Twaramaze kumenya yuko Kongo igenda irafata ingamba zigitandukanye zo kwisubirako. Niba uvuze gutyo rero kuki ushaka ko ingamba u Rwanda rwafashe zita rero zivaho kandi by'umwihariko mu by'ukuri uvuga ko FDLR ari ugwitwazo? Urabyemera canga ntabwo ubyemera? Ibyo washyizeho rero umukono urabishyira mu bikorwa, nubishyira rero mu bikorwa urumva uzanyemo rero ikintu cy'urujijo nkana, bivuze ngo by'umwihariko kubikorera by'umwihariko icyarimwe ibyo ntibyopfa gukunda. Ale Mukurarinda yaravuze ko Angola nk'umuhuza by'umwihariko ariyo igomba gufata umwanzuro kuri iyo ngingo mu nyuma yo gutega amatwi rero impamvu Kinshasa ishingiraho rigaragaza ko gusenya FDLR byahuzwa no kuba rero u Rwanda rwovanaho ingamba rwafashe ndetse n'iz'u Rwanda rushingiraho by'umwihariko rusaba ibyo ngibyo byose nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru akomeza kugenda aradushikira rero u Rwanda rurakomeza kugenda rugaragaza ko ico baciza ariko hoshyirwamo imbaraga ndetse n'ingufu mu bigendanye no gusenya uriya muhari wa FDLR, hanyuma izindi ngamba zikaba zosubiraho nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Kugeza ubu ngubu rero abakurikiranira hafi ibikomeza kugenda biraba bamwe ntibanafise icyizere cy'uko by'umwihariko Kongo ishobora kuzofata ingingo yo gusenya uyu muhari nk'uko amakuru akomeza kugenda arabivuga. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko hirya no hino cange by'umwihariko ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa cyane tunagaruke mu karere k'ibiyaga binini hano mu Rwanda. Perezida Paul Kagame rero by'umwihariko kuri uyu wa gatatu heze yaravuze imyato Colonel Retired Karemera Joseph aheruka kwitaba Imana amugaragaza nk'umuntu waranzwe n'ubwitange haba igihe cyo kubohora igihugu ndetse na nyuma yaho. Mu cyumweru giheze rero nibwo Colonel Retired Karemera wabaye minisitiri w'uburezi, ubuzima, ambasaderi ndetse n'umusenateri yarapfuye azize ubugwayi. Ku munsi w'ejo hari kuwa gatatu nibwo rero mu nteko ishinga amateka y'u Rwanda habereye umuhango wo kumusezeraho. N'umuhango wanitabiriwe n'abarimo Perezida Paul Kagame rero arongoye icyo gihugu cabanye c'u Rwanda ndetse na madamu wiwe Jeannette Kagame, bamwunamiye by'umwihariko mu rwego rwo kumuha icubahiro agomba nk'umuntu yakoze ibikorwa bigiye bitandukanye. Mu ijambo rye Perezida Paul Kagame yafashe mu mugongo umuryango wa nyakwigendera, yavuze ko bamenyanye mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1970. Ariko muri uko kumenyana ntitwabanye cyane, twamenyanye by'umwihariko tutari hamwe keretse by'umwihariko rimwe mu gihe kirekire, nibwo rero wenda twahuraga, ariko noneho by'umwihariko tuza kurushaho guhura uko rero imyaka yagiye iratera imbere. Perezida Kagame kandi yaranavuze ko Ambasaderi Colonel Retired by'umwihariko Karemera ari mu ba mbere batekereje gushaka uko rero abanyarwanda bari barahejwe mu gihugu cyabo by'umwihariko bakongera gutaha mbere y'uko rero hatangira urugamba rwo kubohora igihugu. Ati Karemera yarabaye mu ba mbere bagize ibitekerezo byo gushaka uko rero abanyarwanda cyane abari hanze y'igihugu by'umwihariko turi impunzi icyakorwa kugira ngo abantu basubire mu Rwanda. Hagiye harabaho rero ibice byinshi cyane byo gushakisha cyane byatanguye mu mwaka w'1979, aho ngaho rero Karemera rero yabaga ari muri ibyo byose, yari mu batekerezaga ibyo ngibyo. Yunzemo ko ubwo rero hatanguraga urugamba rwo kubohora igihugu mu mwaka w'1990, Ambasaderi Colonel Retired Dr Karemera ari mu barutangiye kandi ko yagize uruhare ntagereranwa, yanakomeje by'umwihariko kugira ndetse no mu kongera kubaka igihugu mu nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi.
ati ndetse byaje kuvugwa ko imirimo yagiye akora itandukanye ari uko by'umwihariko minisitiri yabaye muri minisiteri zitandukanye cyane cyane ubuzima, uburezi ndetse no kuba ambasaderi, nko kuba senateri ndetse n'ibindi byose. Ibyo n'uruhare runini yoba yaragize. Umukuru w'igihugu yavuze ko nubwo rero Karemera atakiriho, agiye yaragize igihe cyo kubona by'umwihariko ibyavuye mu mbaraga mu byo rero yagizemo uruhare. Uyu munsi birahari. Abisize ejo bundi, ariko mbere yaho by'umwihariko yarabibonye igihugu aho cyavuye arahazi, aho cyari kigeze by'umwihariko asize abonye nawe kigeze. Yunzemo ko Ambasaderi Colonel Retired Dr Karemera yari umuntu witanga, agakorana n'abandi, akagira umuryango, inshuti, kandi mu byo FPR Inkotanyi yanyuzemo yaragiye abyitwaramo neza byose muri rusange. Ni umuhango rero wanitabiriwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye mu nzego zigiye zitandukanye z'igihugu, ndetse by'umwihariko hari n'umuhango wananyujijwe ku iradiyo y'igihugu ndetse n'iteleviziyo y'igihugu, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. U Rwanda rero by'umwihariko rwarakomeje kugenda rugaragaza ko by'umwihariko rwakomeje kugenda rushyigikira ndetse runerekana abantu bamwe na bamwe bagiye baragira uruhare mu bikorwa bigendanye by'umwihariko no kugarura amahoro n'ituze ndetse no gufasha abandi bantu muri rusange. Reka mbabwire ngo dusubire mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru agezweho mu bikomeje kugenda biravugwa.